Nekoliko je prodavnica cveća u mojoj ulici i nekoliko kontejnera za smeće. Često kupujem cveće da obradujem voljenu ženu. Još češće srećem male Rome. Iz kontejnera vade papir i drugi otpad. Obavljaju težak i važan posao. Zagledani u smradna nalazišta, ko zna dokle u mašti sežu. Kad bi naramke papira slagali jedan preko drugog, uspjeli bi se do svoje zvezde. Odatle da gledaju svet iz mirisa kojima zvezda obiluje. Noseći naramke muzike i tovare sjaja, da se čude nama što na pamet nam ne bi palo da u svoja nalazišta zađemo i uzmemo ono što zbog nas je tamo ostavljeno. Nama što iščuđavamo se i svetu i zvezdama rugamo, a ne znamo ni kako se zove ono što nemamo. Roman Taj Gorana Gocića čitaoca suočava sa dvostrukom dramom. Najprije to je drama susreta sa nepoznatom ličnošću i udaljenom kulturom, a potom to je drama susreta sa samim sobom, onakvim kakav junak nije verovao da postoji i da je moguće da postoji. Roman je komponovan složeno, u njegovu sadržinu uključene su raznolike teme. Ne samo teme o razvoju identiteta i lika junaka, po čemu je ovaj roman varijacija romana obrazovnog, već je on složen i po činjenici da je u njegovu sadržinu uključena tematika veoma različita, ali sameriva. O filozofiji Dalekog istoka, filozofiji budizma, o načinu verovanja običnog života u udaljenom egzotičnom Tajlandu. Tako da junak koji kreće iz Beograda, nevoljom vođen, preko Londona i dolazi sasvim slučajno ili sa onim slučajem koji uvek vodi dobru u tu daleku zemlju, na izvestan način putuje da bi osvojio sopstveno ostrvo, utvrdio vlastitu identitetsku teritoriju. Upoznajući Tajlanđanku, zaljubljujući se u nju, on na izvestan način pokušava da promeni nju, ali slučaj komedijant koji uvek ureduje u takvim situacijama, utiče da on pretrpi promenu. Uživajući u situaciji u kojoj se zatekao, junak Gocićevog romana na izvestan način doživljava paradoksalni obrt u sudbini. Taj obrt, pogledamo li sa strane, može da se protumači i kao pokušaj autora da izvrši određenu krizivnu reviziju, postkolonijalnog pogleda na drugog, udaljenog, nepoznatog. U tom pogledu su uvek aktivirani stereotipi i najčešće negativne predrasude. Paradoks u životu junaka ovog Gocićevog romana ogleda se baš u tome da on u Tajland odlazi sa određenim predrasudama, sa hrišćanskom željom da se pomogne, da se ona druga strana koja odiše njemu nepoznatom ili nedovoljno znanom budističkom mirnoćom, povučenošću, posvećenošću malim stvarima, zajednici i porodici izmeni, učini na onaj način kako mi poimamo svet hrišćanski savršenijom i boljom. Ali ne biva tako. Junak doživljava obrt i upravo ono što nije želeo da mu se desi biva najvažnija činjenica njegove sudbine. On se iz tog obrazovnog procesa vraća nazad u Beograd u potpunosti izmenjen. Gocićev roman, strukturno složen, sadržinski veoma razuđen i bogat, čitaoca zaista susreće sa dramom identiteta, sa dramom jedne uzbudljive, potresne i neočekivano dobro izvedene priče o drugom, nepoznatom, ali bliskom i potrebnom. Posredstvom prevodioca Silvije Monro Stojaković, naša publika je upoznala špansku pesnikinju Aliciju Asu Campos, a zaslugama obe autorke u Španiji se nedavno u izdanju Anfore Nove pojavila monografija srpske savremene poezije. Naslovljena po stihu Ivane Milankov, Boja suštine, predstavlja 31 domaćeg pesnika u izboru i prevodu Silvije Monros Stojaković. Alicija Asa, kako glasi ime te madridske pesnikinje, je upitala kako da mi se oduži što sam prevodila njene pesme, da kažem poezija nema cenu, nego da li postoji mogućnost možda da naši pesnici progovore na španskom. I isprva sam imala na umu 5 pesnika, pa 10, pa 20, ukupno sada u ovoj prelepoj knjizi ih ima 30 plus 1, 30
31. 31 poeta Servios u mom izboru i prevodu sa pratećim tekstovima upravo o tome kako je nastala ova antologija, ovaj izvor, ovaj monografski temat izdavačke kuće Anfora Nova sa juga Španije iz Rutea pored Granade. Radni naslov ovog tematskog broja dok se pravio glasio je uz malu pomoć prijatelja, jer da jesam znala neke pesnike i znala sam koji su na mojim talasnim dužinama, ali sam želela da se posavetujem sa upućenima od sebe, birajući opet ono što mogu jezički da izvedem tako da teče na španskom. Tehnika rada mi je bila sledeća, zamolim onda pesnika, kad dobijem njegove kontakte, da mi pošalje 5-6 pesama po izboru, pa iz tog njegovog izbora odabiram 2-3 koje mi najviše odgovaraju, koji stvaraju celinu sa glasom koji dajem tom autoru. Onda to šaljem pesnikinji Mariji Knežević, koja zna španski u dovoljnoj meri da može da mi ukaže da li sam negde možda promašila izvorni smisao ili reč ili sinonim. Možda ona ne zna taj sinonim, ali će mi reći, potraži još nešto. Za drugi put ostavljamo savremene klasike, deseterce, najnovije alternative. Da sam ovde birala ono što je meni dokučivo, što je meni izvodljivo i što znam da će biti razumljivo španskom čitaocu, da ne zaboravimo da je Španija zemlja kojom su tekli pesnici umesto bujica. Španija i nema reka. I onda je to poslato u Španiju, gde je takođe iščitavano, čitano i dobila sam od našeg starog znanca i svedočenog prijatelja Srbije, madridskog pesnika Antonija Porpete, prelepu pohvalu u smislu Silvijuka, kako me on zove. Nisam odavno čitao nešto tako dobro kao što je taj uvodni tekst u vezi sa izvorom, a sama Alicija, koja je potpisana kao urednica ovog izdanja, kaže: zadivljena sam načinom na koji si uspela to više glasje da obuhvatiš, a da svakom autoru sačuvaš autonomnost poetskog stvaralaštva i da ponudiš španskim čitaocima tu raznovrstnost, taj raskoš, ta raskoš srpske poezije o kojoj i ne znamo mnogo, a evo to je sada progovorilo sopstvenom lepotom. Čuje se pljusak baš kao da je pravi. U pesmi Lile su kiše zagrebačke grupe Drugi način. Evo i sada se voda sliva niz staklene krovove grada. Pamtim i zvuk flaute, hladnoću koju dočarava, lakoću dočaravanja i stresam se od njih, gotov da divljenje oblikujem, pretvorim u zvuk. Zbog čiste radosti, na primjer, ako već ne zbog glad, kao što čine galebovi u Velsu kad smešno trupkaju u mestu. Listama trupkanje liči na udar kišnih kapi i izmamljuje ih na površinu, uplašene da ih voda ne potopi u oknima. Obilje se hrane očas nađe u mutnom svetlu, tikus, kljun i kandžice uz lakoću oponašanja. Nikada nisam pomislio da do nečega dođem bivajući kiša, nikada bivajući barem zvuk u kome se kapljica rasprskava. Nikada nisam hteo da budem išta drugo nego samo ovo što jesam. Uplašen i za stanište, za srce u njemu i njegove stanare, žurno sam izlazio dostupan prividima i obmanama, ne pomislivši nikada da u srcu ima mesta za podozrenje, prema svemu što mami izove u sopstvenu svetlost, za sumnju i prema suštoj svetlosti, ne samo prema vlastitoj. Ne poželeši nikad da varke obodre ovo telo i učine ga sitim pred kapima koje dobuju.